Tir tu zong zong te chibai ule Hruaina eng weekly round up hun kan lo thleng le ta a question rong bol na sang chen chin I lo clear hawang u question me chero red in kho ma chiak ta March ni re ta changani som chung khan dor pui question bia kina question me chero red in khom voi som pahni na tlwang taka nei ani ro red in kho ma hian thopui thi thlenga rin om ni in speaker chu Reverend Sizo Ramoya Senior Executive Secretary ni a ro rel palai za kwa som thum pasari an kal in chiana nei dan report chu hetiang hi ani ni tin chung in khom nei za chung ko sing riat sanga za thum som li pariat za asom sari point pakwa bu fai tham zia za chung ko nuai khat sing khat sang riat za ruk som ni pasari za asom kwa pariat point paruk pasari mi che member zat nuai khat sing kwa sang sari zanga som ruk pani member tamber na bial champhai veng thlang bial ni in member sang ni za kwa som kwa pariat an oma member tlember na bial hi bor pui bial ni in member som thum an omani thurel tlang pui te kum sang ni som ni panga question me che in khom pui lian chu then zo la nga ni a kum sang ni som ni paru question me che in ro red in khom chu champhai veng thlanga nga ani Synod Hospital dur tlang le John Williams Hospital lung lei polin thole ni zanin khoma ashan ve ve tholom la khom Women's Center upon 30 kum sang ni som ni pali batch mi te atanga chanin anzir zo huna pon 3 call back thin ni se ti te ani thok tu thar te tan orientation nei ani March ni som pahni thole ni kha Synod Service Board in Synod noya thok tu alak tharmi panga le SEC zathum parukin Synod Hospital dur tlanga staff nurse som pahni contract basis ada thar te tan orientation nei ani orientation huna hian shia tu chu le poimo sang communication skills Synod noya thok tu te ti tu le mo phurna Synod service rules le Synod sung vondan chung chang te mithiam sang ten anzir tirani Synod Hospital in World Kidney Day and mang Synod Hospital chuan March ni som pali ni ngani zing kar khan World Kidney Day and manga zing daruka workaton na bulchan ani nu in zing dar sari administration office kota World Kidney Day polin hun manani Dr. R.L. Sang luna medical superintendent in he hun he kai shwaya Reverend R. Lalvul loy senior chaplain in hun ser manga Dr. Joseph Lalmatswana consultant nephrology in Tho Soya hemi nu hian chief guest the minister in Tho Soyani program zo nephrology unit fan kwal na hun manzui ani sansin chatlen ni Mizoram sansin chatlen ni champha March ni som panga chu question shanga man ni in special program manani a Synod office po khar ani question tamber chuan hemi ni pol hian zan lama hunan mang ani Mizoram sansin chatlen ni atana kan man March ni som panga hi Mizoram sansin charon puang saber tu Reverend William Williamson Mizoram ron thlen ni champha ni a Reverend William Williams hi khasirma Welsh missionary ni a mizote chanchina shiatin mizote zinga chanchin thashila du hle a mizote zinga missionary ni tura a local theilo chungin Mizoram tlo shrama tuma silcha DC remti puina in sipai ho ruala localin Mizoram aron luta ama saberatan mizote zinga chanchin tha aron puang ta a chuwang chuan Reverend William Williamson Mizoram aron thlen ni hi Mizoram Presbyterian Koshan chuan Mizoram chanchin tha lo thlen ni atan amang ta ani Sin 4 March ni som pahni thole ni khan is lungdara Koshan pawalai polin to khom na video coverage kalpui dan tur en ferin thok tu te pu Peter lal an puya puishla chan puya nulazo din pui le tlangwal wanal dam puya te an kal trust March ni som pahni le ni som pathum chung khan is lungdara Koshan pawalai polin to khom na nei na tur pandal en puin pulram eng roi te JE Reverend RC Lal ngak liana revival director le upasilal mon ki ma revival committee member te ankal worship March ni som paruk in rini khan falcon Koshan a zai shoi training nei puin pusi zir lian thanga music instructor akal prison ministry March ni som panga tang ni som pasari chung hian sia ha district jail a one day seminar nei in Reverend Al Mutswaga director counselor te lal than sang a sai lo le lal rempuya le zai thiam ruth lalmal somi te ankal Synod Mission Board rong bol na sang lo ngai thla ila Jharkhand Mission Field March ni reda tang ni som chung khan pastor bialin khom pui bial tin atlon takin an manga bialin khom pui chung hian bel tu thar som pathuman oma Koshan pol danga tangin mi pakhat kan Koshana aron in pe bok Karbi Mission Field March ni som pathian ni khan bel tu thar pakhat om Cambodia March ni som pathian ni khan bel tu thar parukan om Ramthar campaign
March ni som pasari pathian chon nu le zan hian dur tlang veng hlun ko shana ramthar campaign nei turin Reverend Arlen Ming Sang a Synod Mission Board Secretary kalang Synod Relief Fund pe kani tun nai har sat na sang tok ten hena hete han Synod Relief Fund pe kani kholai lungdin thara fu huan kang chung ko pakhat nena cheng singa mual koi khwa in kang chung ko pakhat nena cheng sing ni chuvel khwa kho sakhar sa chung ko panga nena cheng sing khat theu West Serzol khwa dam lomi panhin hena cheng sing khat ve hun thar venga dam lomi panhin hena cheng sing khat ve R1 venga dam lomi pakhat nena cheng sing khat thingsai khwa dam lomi pakhat nena cheng sing khat Tenzol Field venga dam lomi pakhat nena cheng sing khat champhai ramthar venga dam lomi pakhat nena cheng sing khat tlungvel veng hluna dam lomi pakhat nena cheng sing khat bu changphai khwa dam lomi pakhat nena cheng sing khat le then tlang khwa dam lomi pakhat nena cheng sing khat te pek ani tuna chuan Synod moderator executive secretary the program longai thak chun zamang Reverend R Vanal nga ka moderator March ni som pali atang ni som pasari chung hian KJP mingi Synod man puina kala ni som ni press com board meeting atelang ni som ni pathum le ni som ni pali a khwang leng south ko shana huna mangang Reverend C Zoramoy senior executive secretary March ni som pakwa Synod auditors meeting atel puyanga ni som ni pakhat atang ni som ni pali chungin padeng provisional Synod man pui turin akalang Reverend VL Loyashan the executive secretary March ni som pali atang ni som pasari chungin riboy Synod man pui nakala ni som nia press com board meeting atelanga ni som ni pakhata freezers clinic renovation pathian hena hlan Myanmar phai Synod tenen in kom hole revival speaker retreat ate huna manganga ni som ni palia republic veng thlang ko shana huna mangang Reverend Dr. Kela Lomzol executive secretary March ni som pakwa Karbi Anglong Presbyterian tenen joint meeting an neanga ni som ni pakhata MTC governing board meeting atelang March ni som ni Synod service board a moderator le executive secretary te an thu ang khati zong kha tun chumatana weekly round upon kan man the te chuni e